waaw fogol seere ni welem ta non bu baax ne ni gar meke dak Medina bëgg nañu présenter o numéro état en émission yon seere jiko de ben invité anono bino kunjano donc kama kanta présenter o mbay yo top mi helemta fogole serer fop lemta angunjan we fop wante lemta a top ningo he andona te sektum émission hane lembit également we andona de yontum mbago limde Ibrahima Sen Ibrahima Ñing Fallou Faye de Mbourway Maymouna Sen de Diak Fallou Galastine de Samel lembit également à Dak Medina pour hane a ɗetal tagarna ɗet kiɗamo lembit également hu andona rek jigkayo opportunité food hane émission neke andona nde i tourner a hane merci. D'accord. Mbay première question nem poser kan tere fi ano ref Mbay Sung. Voilà hane Mbay Sung o ɓino Samelo ho o ɓino Kunjan Fat Sen a ref a yehetin Fat Sen nik fokum daga sa qoxis Fat Seyo rimam sey ñeer ñeendu nduwan yajuma njinde ndan yak fayum refo le mod Machallah. mod tening a rimam tale mbana mod Sung Samel mod tening qox siye o xaga te ref côté Behem a felanga ngit o lem Modou Demba Demba Dibor Diomaye Malick Diallo Demba Tipar o njambalo ndiig Sung kon gene te ref Mbay Sung kam bugole manam comme fi a dagas ne ba pare d'accord comprendre nañu sa côté famille li nga wax noonu ndiki ki bugo ando cursus new depuis jeunesse bo meke refona mais xotorandona tu gefi'irandona tu voilà mi xane Samela yaro judu ma rimtem quoi rimel Samel jaƴit Samel jaƴit Ngunjan par exemple ma kit Ngunjan ma roktum école ma jangtum ƴutum ka lycée CM Hombol lycée Hombol bafit maga aussi im gar Bargny fi am maga ay 7 ans de baftuma Bargny aussi im gar Dakar voilà na garum Dakar itam mi hay Dakar bo ndiki dal iyo mi hay Dakar bo ndiki mene ref dal chemin ne andona xotam me Igo depuis 2009 wala boge adwinina igenu nu walu politique o rok no politique bu baax i bugo ando relation fa Mbay Jone nam ta demete voilà mi 2009 avant 2009 sax raga rokum no politique wagam lem mi he rok nanu politique les années 2000 ay 2000 yoyu 2001 da rokum no politique gi taxnam rok no politique nak refe dara ge refeerna o xene lembona ta ref Mbay Jone a ref o magis i jige relation lenge hedna nak a jelang relation sociale gen in hedero jam rek ino rata rokanu politique aussi a gar Ngunjan maak fa we lemno geke o yo'nu fa dey xane o he'i ge'na o an xane o kaɗɗango o gi'nuf no tin Ngunjan a saɗkango ta reet Behem Mod Sung yasam roga yurmina xaare an na ajana ndax Ngunjan a jigɗono tin yakar ram Mbay Jone a garna tam a waxtaan fo tin a lalin xa coojom a lalin naka bugo changer a Ngunjan parce que raga Ngunjan ñep changement ta lembegi raga ga jigna tam o xaga ta refa Behem a lembin a soɗang joma neke rek ndekino oxu anma o ɓiino Kunjan ñeɗ kami fotin sim kami Ngunjan ta kawtongo Behem fu wiin lakas nak mais puisque nanem o te waag mo tud a kawir fotin no ngor a xooy Samel a présenter in din a
muta jigna harit kama ngunjan mbata jig mo pog akadan ma asimdin ta kawno roga fi tam election geta etna kado behe mo teret candidat na raga sax ndaysan ya sam roga yurmin reta ka na election gora gantin voaleng nagata demit fuga hewna da fop reta gañ nina election gaga samer rek samel mbay jon reta politique samel ata et gañ balata gaña sax reta rimena samela et gañ ndax gaga tahdi election gaga rafafna politique ne continue bala 2009 fada roga fi behem roga jangin re roga jangina nak comme no serera antina ngori tare fa rek te o bekwa ngo nyafa nu fa puf buta fodong gata nyaaj egna warano wago nyaaj im bek wo nyafa do lem nig im lem bada laga behem lahdina fa mbay jon mi hanem fadat nin im yon fotin nu ngor nig mujig ma harit im hoyin parce que raga gimdam na développement ngunja na wagan hatnotin ndax yakar naga jig dum notin o tinit raga gaga ref digitalal dina in gaga tahat ire refi no ken sa refin hu refni na gaga refit tano re ika na bo 2009 munu madano tiya dom torop i nyohro i wenrel go i hasro gu refna ida jan go de boroga ci a indam in fop raroga ci na indam i garo ngunjan i wardo changer o ngunjan i gari soɓo weke jigo courant weke jigero courant ile mbo priorité hane te refi i feyo bo gunjan fop a jigo courant i fi o gaga ta yok a ɗadage saharu ka ɗegona ko jiga difficulté pour fadma ile mbo kona ɗadage fi inadin i fi a ɗadag a soɓan ra i campagne en 2009 ka jiggi andona tere gi campagne tegna ile mbegno wiin we tere ɗi ge etna de te refi i jango alal nen gunjan i dakni no gunjan ga don wina da dikander ga teredi ya wen in hatte bahen in morom gen in nawle gen in andona hane adna do mayo do melle andona ka tahta bafta gunjan akada saha gen tahge adana ma dole gen din adaja ma gu refna no domu fuge andona ponugo adajno relotin ma ife heyo bongu njana jiggata wat kina maga tawago gato amofo abopo basilne age huesno ge ay hew ya no hesna ge obium huesno ge o tewf huesno ge o korf to nik tajigonu meta yo nufa hesa awacha pin gendin gagare dikanderge tad kanderge nik teredi langue andona jatwen in de ha yo din me ta nyow no din at mayu génération mayu garota nyow no din i gari so odin me nungor i gayano din gunjan bo haɓi in fo ha caaj ina garanga a soɓodin me gikkite fokat ham fa mbay jon kon lembang mi ge andona te relation gem potin gene taredi ok d'accord maintenant d'après ge expliquer on tout kam comprendre ne ko le refokat don fa mbay jon bien avant nu roka sax nu politique parce que comme gelem bona ka ref ge andona behewo lahdin alors garu bugo pank mais relever défini wala continuer yene ne beew jigdina gaga jigi legi hawada séparation ne non séparation ne mom cause ne hage im bat de nig im hamalong na daw do la behem fadat nan mi ndax ñu hirta ma mbay jon bota ref maire te gaga ret yene behem fi an mi ko na matan sik ge war lor duma fotin okay otin nig a gen wang mata gen warna gen fa andan a gen wange ma andan mais ge wodna to tawor te refi gaga fukatina in mi fotin re i yonna tam mu yon fotina yon nu ngor jig fula lol ni ndax o anna mbay sungo an okin fula okin fayda te guta jigna na adina dignité ne tini mo antinotin carrément im yon fotin mosé an sohla is rog rek o tima ham mosé an sohla is mos numo het mos numo lem gi andona mi fa ko donc ta concerné gu mosan minalem te ref njariñ nen gunjan gagara dum fotin muta jumna yitam im lembin digil ne waran mina lem totin gaga tere dum fotin tere fit dum fotin ikado sax botalemba mi kam rew ndax mi kilifa na ando lembel digil to kilifa ka lembel digil bu nga no dimle ga okino yonang fo kino bugno dimle ko lemban digil tafi ang erero hajinde fe tafi erero hajinde am minyang askan ne hajkani te ko warno dimle pour askan ne gimin kon
na yonit ɗuma fotin te refi a yoon nu nawle kam kawitna o tin nawle siino morom saano donte o te maaga xam mais ge i siqna te ref ge ngunjana jigna ta fokata in kon nawle i war yo refo maaga moromi i ref yo maaga oxu juumno ken ka warango leng ndigil te naga ñoowtegum fodin te we refna maaga a wagan go seede o ngunjana ando gaga ru waran mina lem ndigil kam lemban ndigil ra i kana tam bo gene andona te fokat in im ge na ta ñaaƴin tada im fañ ge war ma fañ im conseiller in ge waran ma conseiller fop mais ge im da changement im ge'na ge andona fop te i regit yore i gara jige dara geta respecté da de te o leɓangan ndigil ta fuux buge o xelem nina ndigil gaga xu andna Mbaye Dione anda gaga buge o xelem nina ndigil i nando le mbel ndigil te mi wagim ref me rem keer ma ndigil nando conseiller eli ta foga yo te xup ngunjaan fop xam-xam te ngunjaan o fokatangan te moƴ muuso lengo xe moƴna moos na ngunjaan go tubaab a lemba le groupe est plus intelligent que celui qui est plus intelligent dans le groupe gaga tahi o yonan fu win ko yona fu dinan yon no nawle o nan lu fadin o an huprodin wagro ref o he ando no te hup ñep hel o yonan fu fukki nit tan fokatan hel gen din te hup hel new mais ne nan lu foleng gita bugna fi teta fi'a gita sentir na teta fi'a te mi Mbaye Soung me jigeer ma njiriñ wa gim mam moof yono gaga waaw yonim nu gaga mi ndigil rek i ñowonu ndigil i ñowonu ge ngunjana bugna i ñowonu ge yokna ngunjan ke avancer nor na ngunjan ke fornina ngunjana pam rage ma respecté e gaga nik te getana respecté eran firndeg mayo langen in mangol i jigɗo ngol ta ngolna ngol jigate ngunjan a cotan fop alal nen ngunjan budget nen in ñatan 998 millions et poussière manam 1 milliard disons ilemna 1 milliard rek i hane gaga o ɗetang neta hajiranter ngunjano ɓe kangan mi waranona ɓe ngunjana rom kay mana ta refna wenana te gene to kam min no soñade kam mosno soñade i gayatero i jigatero mi gaytin ha i jigatero me i hoxna te ge andona te remplacer gaga i ge erno ndax xane ge i xooxa ge jigna ngunjana a moƴa qoqale i xooxeegna ge jigna ngunjana moƴ ngaynaak ne i gayeegna ge jigna ngunjaan a moƴ koom ne jigɗina dal jatne te refi tadange kam jatnere yo ndadang jigate ngunjaan manam malage jigatero ngunjaan te gu refna jigɗi kam ngol ne ngunjaan gene tuhnig a ref ge andona ka faaxnu sahi ge atero de dara kon o qoxoox nig o xañangan lang o xañin ngaynaak o xañin jati woxe tor xatan nig te mu ngunjaan a tor xat kelo mi Mbaye Soung maad kim gaga geke te tahi im haƴa Mbaye Dione ndax ngunjaan fop o fokatang din de moƴantaxam yo o ɓiyo leng ngunjaan xa ɓiya hen ngunjaan tout dajale ang din de moƴantaxam yo o ɓiyo lengo xe andona ngunjana rime kon kam préféré im kat men entraîner ngunjaan im haƴo ɓiyo lengo xe genna ngunjaan ndiki ɗetanga par exemple wo ne refit on fidèle militant na Mbaye Dione sonnutin tout le temps fu geɗɗina Mbaye Dione ka ge an côté o lemang Mbaye Dione o lem Mbaye Soung yakarlo ne raison ge expliquer ona meke gene e dal refe raison ge valable na pour wago kite a Mbaye Dione andami Mbaye Soung kam refo kino he andona parce que est ce que jigro benen intérêt ci ngala ge warana taxo kite in kam lembong leng ge ami Mbaye Soung mi refo kino he andona gu rokma rokam ni buta fag tak te gu gimma a ɗomayo kina arrière namda kam gimi'na ge Mbaye Dione a lalɗaxam na te tax ɗim gimin rakat matim im ñaahin nuge andona te ref intérêt nen saax re bo son fi'eran mi jangana qoys décision mi moofi im ɗeeta ngunjaan mata refna im ɗeet aussi ge ngunjaan a waagna me waagnumo jigit me wenana tiye refe Mbaye Dione o te intéressé xam mais a ɗadale andona a teek naka it ka ngunjaan mais bugna kaɗa te intéressé xam ge a Mbaye Dione o kiinoxo comme mi o ɓiino kunjaanox comme mi wenana bu baax a baax xane ngunjaan we waagna ge Mbaye Dione a waagna o waagro dino lim a mayo trop kon i kaɗanga bo gaga fokat ɗaxam na fotin ge at num notin yakar naga jigat num notin im ge ta jangat ɗadal a kasale fogdina faale andona te yakar ɗum notin a ɗadal aga refa ɗadal andona ndigen faaxeeda ngunjaan a ɗadal aga refa ɗadal andona
parƴigo na ngundan pari go sera lemba pari haƴin yonik fo gunjan mbam ñohran ka gunjan kon geketego refe lakas gekete ref ge andona te yakana ham pambay jon lakas guta lemna to refe ge lembe ge jigna donc kon comprendre bu baax mbay jon geta fi dal ko hefinde wala kam hefin torop wax deg kam hefin torop nah kirong de kam hefin andam ngunjana wagan ge hupna gene te andam o tina wagan ge hupna gene te andam mi heki na ñeɗa faw wagam ge hupna ge fi'a o tina waga ge hupna geta fi amme ka fañ no heñi ligiya ge a heeñ dena ligiya yene ndena ligiya c'est à dire hane mbugoɗanga ngo fi antik ça dépend ge yene onga maga te waag mo fi it podnaga waag mo fi yene new meta dayna maga o ligita question nu yene no mais hane gimam na geref na heñre mi mbay sung hane kawɗanga ngunjan wagam wat na geref na heñrem tem an faɗa dale andona te yakarum hotang mago dimle e gunjan gimam na ji attig ɓetik i fi'angan go gunjana an kayo tige foge yandam kon karet face caché no mbay jon bo terro ge réaction ge na tajigna actuellement neke bo omo bo heure neke soga réagir anda kam lembong au départ premier mandat ne lemba jigay gele mbonga te ifi iyo deuxième mandat ne kon te refi hane ge irek ina gunjan nur gaga i war iyo refo lembong anda okin ningro hesare ko hajo kin ko okin o refang fo kin o biyo hew jubange hane bala o hajan haw kayo wen kayo hujit kayo boson rusono nani gen o sayina refang ko sayan mba o hajin gaga gorek kam ñet boson cengam boson hu refna maga ale mbana roga andan miñam cenga te gaga ref ndigil te were ferna fa mbay jon sa genu ngunjan ad eta akida gendin ando mbay songa miñan cenga a miñan faña i refañ ma bo waga tim fañ nigen an geke wagno mu changer mi fa qohis haj ndax nak ram yona fotin o leng co eram sukar o leng force eram mi ta doyi o mak jimo refum fu helnem im det im gena geke kampogum rukang me internet gunjana refme konum kadang tam boga aga tu ge duma ammo am gi atnum im jem boson im lalit boson at alaga refan kon hane ni go so angra kam gore warim continue nu gaga widim anda ngura felan o ref no ngur hane peut être jigan opportunité go jiga o ni ang lijanti atik ta yobong mais mi kam gimna aso angra mi sang is dong mi ngur ne jirinya mba Ibrahima Sen sang umota jirinya mba Maymuna Sen ota jirinya mba Ibujam mba doomu rew mi mba galas njiriñ naga jige solo mi njiriñ ne bugma tere fi gem jiriñ wa tob ñi nga jiriñ wan o lakasa jiriñ wan bo ngunjan fo pagom wenana bu baax ba gaga te ref ge andona te mo ƴanta xam ge taxna xaƴ maga anda xaƴ nguur fele a jegan we andona wa gerno foko ref goro wagin mi nigen ngunjano te mo ƴanta xam fuufe ga andona privilège gam jiga ngunjana jig privilège ge hupna gaga te mo ƴanta xam gekite taxum xaƴ créer ben mouvement mais no espoir de Ngoundiane ko way no expliquer ha waral mouvement ni ha lek tabam concept ne voilà rebaftu mama mbay jon im ando dino kunjano refum te wari mof fuuda Ngoundiane akada kama batole andona ande me jofa warim haj politique parce que rek gege mamana doyeram au contraire kam wara continuer ñohran ka Ngoundiane pour o ñohran Ngoundiane nak politique rek ref ge andona te yakarum ge andona a gawan ndax salaire nam jiga wagim fi mbin nu ref na Ngoundiane am rok mam automatique kon donc fokum refa a ɗaɗa laga ndigen ale doya xam na te ref mbinda qoxis im yoon de nig fu haɓinu Ngoundiane he fogna fam gis-gis a fogo fam jom a fogo fam ngor a fogo fam yene ta ref ge ref na ndin ndigil ndax mu ndigila refeer na dara refe ma im gimna tam gaga i fi'eeg na i yono fa mbay jon xupeer no waga in xupe anda ina ɗadal ndax nigi miñow de torop te matare maga i re'na ga i re'na ma oxu gen na Ngoundiane andano te oxa i re it ɗina ta refa mbay jona anday ge i ref ɗina matin te i baftoma i créer o mbin a feñan maga bu baax a baax te xur lemban na roog anda a feñan ma bu baax a baax kon a jigan ge ndigil na i re ɗina maga bo fadnino meta fadna ndigil naga ndig nde taxi i dogu o i créer o mbina qoox in i sipo mbina qoox in yono de nig fo Ngoundiane yakaro de Ngoundiane
yakarode a ñanagen maak we yakarode a ñanagen njaaj ge yakarode doole nen njaaj ge yakarone doole nen maak we gunjaan ndax de i ñoxrana kon xane ki waro kaɗo ñoxir ko gaga felɗarna in maaga ki waro kumnu fo i ñoxir ko ga felɗarna in ma i warero ɗeeto rek gaga continuer a i wagero changer norno kay i kaɗo kene o mbin i ñoxir ko gaga andona te felɗara in maaga ta ref gena torxata ngunjaan gena arrière a ngunjaan gena waraña ngunjaan ino ni taxna i garo mouvement espoir de ngunjaan ta ref yakar nu gunjaan ndax ki gimon xa ɓiy nu gunjaan i ref yo to ka gunjaan a yakaro in gaga taxi wat no mbin ne i netino espoir de ngunjaan ta ref yakar nen gunjaan ndax comme ne lemtongo tin rek politique i ge ya ɗadale andona o xotang de waga dimle askan neew ndax a refono njaaj o kaɗegang école ko rombeeg maak we ta ñanananga yen sa o gar bo talno jig jafe-jafe pour jegi o kiina kaw ɓayole wa jegi norong waxey nana kono kaɗang bo ref tik bo yakar tel tik xane ka ref devoir na wo xuƴtu fatin den askan naga a soɓang xam-xami jigo o xajirin fudin a soɓang doole jigo tam ge doole laak cina garango genuf a soɓang ratam alali jigo ge alala laak cina garango ɓek da ge wagona neke o ɓiya war nan no sa te tek itam a dayang na ye xew fa bexew rek teki a furro ata day wid koñ newa wid saxre rime ona a wid dikan andona te ref tundale andona da rime gaga te ref teki to ino gaga i heɗ yo roog i jiriño lembirengo jiriño saame rek a leydi mena mais ki bugo jiriño ngunjaan fofu ge wedna ngunjaan te feet tam i bugo fogo den wena jiriñ ka a Sénégal a felanga raw niki mbay win we kalamo ka jik certain we lemna mbay finor cindu we kelema nono mbay te kaɗana ko ge wago ngalem te refi mi mbay sung roga dimle a xami bo o leng weramo influencer gaga roog sante am de a roog bu baax a baax ndax ka jig ne yartema te oxu anna bexem anda o kiin no ndigilo ta reɗi te mi o kiin no ndigilo xaga bug mo ref bo ram xon ka mi ɗeeti bota doyam um ɗeet ne mbay jona ñaaƴta bota doyam ne ɗeet an mina ta ñaaƴta ta felam roknotin mi ɗeet tinaga ba ñaaƴ a letina laga felateram waxey nana bu baax a baax im xaƴin no ngor im kawna rogo yaal ino xe andona ñake dara te xu jigno te coɗong te xu yakar ni na ñakro dara waxey nana bu baax a baax te xu yakarona na adna rogo ta yakari te mi roog dongo yakarom te ngunjana rimem kon gumbay jona jigna maga waram yakar ge xupnina maga nda xuperam ma dara kon o xuna lemba ka jigo xe refno o cinjis mi nigen im sosang mbindis o anda kaw nu mbin politique ka ɗom comme na mbay jona fi teeg nina rasos na mbin ka jig me ka na ka kaɗiɗ a weeru took Moustapha Niass a dimle ana kawtan mi tam um sosang mbin nem mi ɗeet ka kam kilifa ge Sénégal o xe fel xam nam kaɗum weeruf no tinum lembin kam bugo kawtam waxey nana bu baax a baax a kawtala nigen no mais o xaaga waage gara ref maire ne Ngunjaan mi waag no ref Mbay Sung weeruf maaga kay pour jigge andona e tena dimle ka xam den ñaaƴa leke ñaaƴa bo o ɗomel le andona te tiga ɗomi fod ke naga waxey nana bu baax a baax Mbay Jon AFP ta refi waxey nana a jigan mata weero na bo gagné a Ngunjaan to ka ɗeet din bota felin te o lenglem ɗe diwo ref ciinjum mi ɗeeto kiino xe fel xam nam ka ɗum weeruf no tin aussi pour ta dimle am nu xam-xam nu moyen a conseiller axam nu refna c'est le ministre Alioune Sarr jigim gem suqade mu Mbay Sunga refna ñepona an kan ministre Alioune Sarr refe o te gari a waaɗ kiɗam mi kaɗi waaɗkin mi andi kilifan im antam a jigan o ɓiino sereer comme mi te meta gen na goɗe a Ngunjaan waxey nana bu baax a baax te kaɗang matinum xamalin ge kine xam na ta ref liggéeyana Ngunjaan ta ref ndigil nam a refango kiino xe andona ndigili kinin tam a kawit ka xami mi kaɗi matinum démarche in im lembin mi de politicien refum na i fog yo mi faw parti te kam bug ñoxran ka Ngunjaan ndax ge felɗara xam na fuge ta lembam tanka wo xeyna yoɗnu fa den intérêt ne Ngunjaan jigim droit aussi mama kawit to kawtirong ndax mi faw ini fog yo parti to o lakas xuna yoɗnu fa den parti fo muta an na ref a ref ɗang me bo fogole mi a garang mem kam warno kawit ndax ge ñaaƴnina parti ne te bugum voilà comme ne lemtan mina o xaaga gar ke a ref maire ne Ngunjaan
peut-être sohla antik ge andona jignum mba wagnum a wagami kawit de mais wagiramo kawit no politique ngunjan kon hane mbay jon ka ñaaƴa a lemba o xaaga alote ngemba xam pour um ñoxrin ge felɗarna ngunjan te felɗara xam me bu ngunjana bugna ngunjana fad maaga bugum ngunjana rom jigde yene lool nig te saku a ñepa kawtam um lemtang jajafalang xamalang wo itam geek o fi'a goorgoorluf de ndax honneur in xane jaxnor fo ɓiino kunjanam ñeɗana radio mbana télé mbanu lakas kon honneur ino développement ne ngunjan nig meke ta commencer tika o gima qoxoy so lakas a gima qoxum e no domaine ne refona o exceller da domaine ne ref mam exceller da o fi'angaan ngunjan fop a ref kayo muta refna a ref kayo maaga xa ɗeendor ake andoona wiin we ka xel ka ɗeetano den jaajafalana nuun bu baax a baax remercier a Dak Médina oxe andoona vraiment a xiranday fam xane a fi émission mbel neke jërë ngeen jëf. Wa merci beaucoup nun internet ge fu deg na en Dak Médina in way remercier a nuun bu baax xane nak tere premier numéro yoon sereer ne présenté ma nuun xane jig'ode invité Mbaye Soung j'espère que geta répondre na leeray bu baax sino mi heɗa nun abonné o den site ne to ban weeco aussi cliquer o den cloche notification ne deuxième numéro ni présenté ka nuun no yoon sereer mi he yoon kade fo taximan gi refna Dakar meke refna xa ɓiino Gunjan fo lakas we waftina saxa gen sereer we tout inchallah te ref ke deuxième numéro no émission a yoon sereer nun narode yoon no fat top inchallah mi heɗa nuun tout nun abonné waag no fuuda bu baax merci beaucoup